Jutro je, da. Snimam video ujutro zato što je vani pakleno plus 40 prek dana, tako da mi se ne da prek dana uopće bakčat sa bilo čime, niti radi šta oko auta, ali nema veze. Da ne tupimo mnogo oko toga. Danas spremamo do it yourself. Mislim do it yourself. Je do it yourself jer svako može napraviti doma. Multimediju za BMW E39. Mislim da paše ista multimedija i da se isto montira u E38 i X5 stariju E53. Za početak multimedija ja sam htio, znači nisam htio da bude cijeli ekran, nego sam htio taj neki kao OM look. Znači ovak isto izgleda i ajmo reći onaj radio koji bude sa većom opremom u autu, samo što on ne bude Android. Ovaj nam bude Android. Imamo pun kurac tipkice, još ću vam pokazati tu šta to sve tipkice jesu. Ima više modela, tako da na svakom modelu su drugačije tipke. Uz radio nam dolaze potrebne žice. Konkretno meni je došla, evo, ne znam da li se sad vidi, da vidimo. Da, vidi se. Konkretno meni je došla ova žica i još jedna, meni treba baš ova. Ima ona druga za nove modele, dođe ovaj dekoder CAN bus. Dobijemo dva USB-a za spojiti, znači dva ulaza, izlaza, svejedno, pune. Može ići stick unutra ili mogu puniti mobitel. Dobijemo GPS box i konverter sa ove antene na ovu antenu. Pa hajmo se prebaciti tu gore i krenuti razmontiravati ove stare gluposti, to jest ovaj stari ružni radio. Kod nekih alata ja mislim da nam neće trebati ništa više osim ovoga, pošto ne montiramo kameru, ne montiramo ništa, znači samo 3 šrafcigera, ja sam uzeo, možda neće trebati ni 3, možda će nam trebati samo jedan. Ajmo ovako, imamo tu ovu tipkicu, izvučemo ju, ako vas nije briga za stari radio, samo derite. Izvučite ovaj za pojačavanje i tu unutra se nalazi jedan šeraf, ravni šeraf ciger, taman je ovoliko velik, ja mislim, evo, taman je toliko velik. Unutra gurnete šeraf ciger, u taj šeraf, okrenete šeraf lijevo, svom snagom i vučete radio van. Vidite da on ide van, moramo, ja mislim, ovo otvoriti, nisam već dugo to radio. Sad ovako, ja sam zaboravio napomenuti, ja imam tu mali problemčić sad. Taj problemčić je šta sam ja radio aftermarket volan sa komandama i žice su spojene tu ispod na radio. To je sad malo napeto, tako da ja ne znam da li ću ja to moći odmah napraviti. Možda ima još neko takav problem, ali uglavnom ove žice će nam produžiti te žice, tako da neće biti tog problema kad zapravo stavimo multimediju. Jer ja sam ugrađivao tempomat sam i, dobro, tempomat nije teško, ugrađivao sam tempomat i ove komande pojačavanja i stišavanja, to sve radi, vidjet ćemo da li će na multimediji raditi, ne znam. Evo, volio bi da vam mogu reći, ali ne znam, izgleda da sad radio ide van, ima žice, dobro je. Tu imamo konektor koji se vuče ovako prema gore. Samo ga prema gore dignete, opa, i on izlazi van. To vam je to. Ova starudija stara, nikakva, ide nazad. Znači auto je pun dijelova. Bož sačuvaj, ali dobro. Sad ovo, ja ne znam, ovo je isto antena vjerojatno nekakva. Ovo je druga antena u koju štekamo onu žicu koju sam ja, izgleda, nisam. Znači ova žica ide tu. I onda će ona ići u multimediju, to ćemo sigurno sad spojiti. Sve što nam treba. Znači evo sad za ove koji nisu skužili kako se vadi ovaj konektor. Morate povući tu, to gore kad ide iz radija. Lagana stvar, nema šta. Sam da vidim, ovako bi moralo ići, nema kak drugačije. Evo ga, sjelo je. Znači spustimo dolje i on je sad ovdje sjeo, vidite. Sad dobra stvar je, ko što sam ja rekao, to što te žice unutra što sam ja spajao su takve kakve jesu. Sad, ja nikad nisam razmontiravao ovaj dio, možda bi bilo dobro da to napravimo prvo. Vidim da ima tu jedan šeraf i tu jedan šeraf. Malo su
Nisu dobre, može se, malo će manji šrafciger trebati, ali dobro, zato što skidamo stari nosač radija nam ne treba. Dobili smo nove nosače, a vi koji imate ekran sa, to jest koji imate tu OEM ekran, ili koji imate onaj malo bolji radio, ne sa DSP-om, sa Digital Sound procesorom ili kako god to zove, kao pojačalo, vi ćete morati naručiti dodatnu žicu koja se mora vući od ozada iz, kako se zove, GPK do naprijed u taj radio, radi pojačala, jel? Sad, ja ovdje uopće ne vidim šta bi još trebao šrafiti. Morao sam otići na YouTube pogledat kako šta. Pogledao sam. I veli frajer, samo gurnite unutra. Samo gurnite unutra, veli. I ispadne van, nakon što očerate šrafe, veli. Evo, gurnu sam unutra. Ljudno. Dante, evo. Ništa, ajmo tako i ovu drugu stranu. Onda. Pazite ovo, ako radite ovako kako sam ja radio, da ne potrgate tablu. Jako bitno. Znači, pazite da tablu ne potrgate. Sad ova strana ne ide van. Evo ga. Prijatelju moj. Riješeno. Veli, samo gurnite unutra. Jebote, onaj ko ti je dao da praviš tutorial, veli. For the record, što bi se reklo. Nemojte biti mutavi. Znači, ovaj limit idu ovo prema van. Zamijenite ih i onda ti vam dođe ovako prema van. Ok. Jebote. A neće, dobro. Sad viš, ono uopće ne ide toliko gore da bi ja dohvatio te šrafe gore. A kad bi išao toliko gore, onda bi dolje bila rupa. Iste neće. Moram na mobitel vidjeti šta sam ja naručio. For BMW 5. Čem je problem onda, Rocky Mob?